Montegerere kari boigo Montegerere nabo tokogechigu tukwane kero tuakurire lakini ismono Ntegerere. Mimi kama gavana wa Kisii na mnisikize mzuri, mimi kama gavana wa Kisii na msemaji wa Omo Kisii nitasema matatu, na watu wetu mkiniambia hapa, kwa sababu leo naomba tuko katika ward ya Nyamaiya ya Mheshimiwa Kimose. Kimose ndio alikuwa mbunge hapa zamani na mzee sasa Steve. Tutaitana hapo uwanjani tuelezane vizuri, kwa sababu ukweli usema, na mnikubalia niseme eseke kusige sinini Nyamira na Kisii abantu bwatete chikuroro etubwatete emilioni yemo nukteyemo. Nyamira bakabwata around 400,000, Kisii around 700,000. Ekero waka Kisii baka 400, Nyamira baka 200. Ngiuko iri atirari tegerera abantu abayon 600, abantu 1500 mbali waka kura tigamboli abantu amintu chikura nchakwe Anyamaiya abantu basoka wakekura n'abantu balinga nali bachita no tieme kole ili yango tukutakuruta chinsara eliero ndunyekanete abantu amintu rasmo tatebanike mwene na inchi mnomonogeni mnomo governor lazima totebe abantu itike mwene tuiwana ina ntagete nkwana ngotebaiga abasaye mulema abamuyiwedo bakugaga lazima ekulie bwatwe. There is no shortcut ya yogokwana turakora no info aye oko bendis relax waya njengokwana abiru mukansi na abiru mujumbe myaka 10 engina abaga erno mugavana ngokwana kimaete na atogwerigesa abantu baitu lazima chikura kibwatwe. There is no shortcut. Tumanye gosokaga ali motu no eno gokwana abantu bane mesa igoro nali tugokwana amasikani arorekana ntuoga totere tukule onye ntukubwata kura etogose kerero nibisa kubinde esimono Montegerere ebintu bire ndate ntebe Muda de Montegerere Mbiamono Nyamira abantu amintu omugavana oyo kisegi kyoka kye Nyamira tegerera koti gatoyomo aba MC muliga abantu amintu tayete mbasabe for the 1 year remaining. Let us unite. We give services to the people. Kisegi chinjigo tokonya omwelio na tebire ndoje tuisara nsensa turangira ni twins tokwane toe mwerekeo omugusio mugima narali tokogenda Mbiamono Nyasaye abe nainwe.